سیاستمدار آلتان تان لگل عبدالسلامه و بگیشتی بحثا کمپانیا هلبجارتنان بکن و هر وها هاتنا سر و کمار ترکیه یا آمده و پیام کود گوتارا خود پیشکشی کرن و عبدالسلام باورد که مش میوان خود بپرسه عبدالسلام کرم که استی مجمته بله در روز باش تبعثات چند خالین گرین کر ایدیش هلبجارتنین هرمی راجی دمکی گلکی کورتمانه کلت جانشی دلوتکیا هری بلنتانه میوانک مهمی بگیشتی وان ببتان پیرا گوتو بیج بکن لی اولی دخوازم جسردانا سرکوماری ترکی رجب طایب اردوغان یاجبو آمده دا بحث بکم دو رجب طایب اردوغان آمده گوت هکه کجبو حضورا 85 میلیون ولاتیان تشتک پیوست به دوی دمل دست بکرن هر وها گوت 40 سالن به ترکیه بردل دن داین 40 سال دن تحمل منینه که جارک دن به وان کشه و آریشان دوی دف دوره دا و بردل به ترکیه بین داین وی آماجه بوی یکی کر آماده نه که به هر کسی را رونن لی نو کسی که پیوندی وان بر خستنین تروری را هنه پیام ویش کربو بگو من از وی یکیش میوان خواه پارلمانتر بری هدف برز آلتان تان بپرسم از بنی مرحبا مرحبا جوارا صافي قال لك سباس سرناوي ما قال لك ان ليش سردان اردوغان يا مدام داس بيبكن هنا كاس بيجن اردوغان تو بيامك ندا هنا كاس شد بيجن قال لك تشتاقو اساس اجي جوان كسام كواز بيجم اردوغان اساس قال لك تش تجرن ويسين اخافتنا ويدا هبون وچه واخوان اردوغان دو تشيغو بيامجي كراشا اكو دبيجن اردوغان تشتك نگوتي او دخوازن پککه او سیاسته 40 سال دوام بکه دست ویدا سلاح دیسا دوام بکه و حکومت و دولت جی وان را رونه و قصده که او تش نممکنه چیگو پک اردوغان سر عولی نگوتی یعنی پرسگره که کرد تونهی نگوتی قدیا نگوتی از ایروپیف دا تشتک قصه ناکم نگوتی چی گوتی گو او تشت اگر هون دخوازن تشکی صافی بکن حل بکن اس ایکو گوتنا هبه چی کسبه از بشتغلم بس ایکو دست ویده سلاح به و سیاست خواه بریجی دوام دکه از وان را قط تکیلی ناکم یعنی او خاص زلال گوتی پیام دا کیجان پارتی دا دم پارتی بو مخاطب خصوصا دم پارتی بو و خصوصا جی پکک بو چونکی دست پکک دا سلاحیه حیا پکک سلاح برناده جوی وضعیت دا یعنی جوی پیوا جوی دا لعنقر دا رونشتن و اشتغالی نممکنه Tuncer Bakırhan demek ki dereceli her mitinge ki Nevroz'da dibece pırsa kurt em dixwazim buraya diyaloge çare serbe muhatapşi vail İmraliye. Mijgotna ve fam kir Erdoğan dibe Öcalan tünne PKK tünne u tenevane kureja siyaseta sivil bektinin em buvanra. Ve sami fimkin. Sala 2013 de ez jî çûbûm Cem Abdullah Öcalan. Ez jî heyetê de bûm. وقتی پیواجو ده وی چاغه اردوغان و اوجلان لهو هاتن پیمانا وان هبو اتفاقا وان هبو او تجي گلک زلاله وی چاغه عبدالله اوجلان دا خویانی دا جنوروزا دیاربکر سالا 2013 21 آداره او مکتوب خوندن چی گوت گو ایرو پیف دا وقت سلاح قدیا لی ایرو پیف دا ام دخواز خواه دعوای خواه دوز خواه ام بری دموکراتیک امی بمشینین چما پیک نهات؟ پیک نهات قندیل قبول نکر ایران قبول نکر امریکا قبول نکر یکیتی اوروپا قبول نکر دولت کوری ترکیه و جماعت فتح الله گلان قبول نکرن او تش خرا کرنه یعنی پیوانا öcalan و اردوغان هبو 11 sal sera derbas bu. İro revçiye, İro ev atmosfera ko bahs tekirin biborinin Leyla Zanat beje
çözüm süreci, prose açtı. Ahmet Türkot, Selahattin Demirtaş girtigah Edirne'ye got. Division. İro konjonktür çava. Kere girel berbi. İro pevajo konjüktür dîsa gelek zelale. Êku difikirin ku PKK ew siyaset xwe aynen dewam bike û rûniştin çê bibe ji hikûmet re dewlet re ew nemumkin e. Yani ew tişt nemumkin e. Çawa pekî kîjan tişt mumkin e? Yani çi mumkin e? Silah berdin û rê demokratîk wekin. Partî heye, rêxistin heye, vakıf, em dibêjin dernek, televizyon, bi rêyê demokratîk ew mücadele em karin bimeşînin. Heya PKK silah bernade tişkî nû nemumkin e wê çê bibe. Ez vî tiştê jî ji we bipirsim. Tê gotin ku dibêjin Erdogan gelek dilxwaze lê ji ber ku şîrîkatiya wî bi MHP re heye û nikare gavên wisa bavêje. Hûn çawa dibînin wisa yani Erdogan û ekîba AK Parti'ye dixwazin ku carek din ew Ew jî sualekî hebkî wala yî. Çawa xwestin û nexwestin. Yani daxwaz û nexwaz. Ew ne meseleyî dil e. Siyaset meseleyi mecburiyeti, icbarî. Yani wextê hilbijartinê Tayyip Erdogan mecburê Kurda bû. Tu karî bazar bike. Tişkî bike. Îro jî ji bo yani xusûsen ji bo hilbijartina İstanbul dîsa mecbur bû. Yani mecbur bû. Bes ew jî çûye wala. çima Dem Partiye berbicerê xwe derxist ew Ana êku hakimî Dem Parti'nin çepê Türk yani marjinal Türk û Aleviya welat ew jî ne Aleviyê dîndar olperest yani çawa Aleviyê olperest Aleviyê dîndar kînin êku bawer dikin Hazreti İmam Ali 12 İmam Kerbela Aşure ew ana êku hakimê Aleviyê Tirkiye çepê Tirkiye ew Aleviyê baweriyê wan li Alewîtî jî tuneyî yani ateîstin bê dînin û çepin yani sosyalistin Marksistin ji ber wê avê ew nexwazin amana ew fikir hakimî Dem Partiyê êku kurdewarî dixwazî kurdperwerî dixwazî qise dike dibêjin ew kewneperest e ew paşketî ye ew nizanim yani bi zimanê Kurdî çi tam nehat li bîra min bi zimanê Tirkî dibêjin yobas gerîcî dibêjin nexwazin. Ew jî Tayyip Erdogan em nabêjin Tayyip Erdogan dilxwaze Tayyip Erdogan dixwaze Tayyip Erdogan gelek baş e em ew tişta nabêjin. Wextê silah destê Kurda dibe ew mahane dike mahane dewletê Kurê Tirkiye jî nexwaze PKK silah berde. Dewletê Kurê Tirkiye nexwaze PKK silah berde. Çünkü her daim dibêjî mesela xalq ana ji bo iktisad, ekonomî, bahabûn, dizî gelek aciz e. Partiye Erdogan nexwaze ew tişta münaqeşe bike. Dibe welat dire, welat perçe dibe, em li tehlîke denin, berdin, wextê welat dire hûn doza çînin. Yani bahabûn çi ye, bêkarî çi ye, dizî çi ye, ji wî siyaset iktidarê xwe siyasetê xwe dimeşi. Yani ew çekê PKK dibe mahaneyê AK Parti û iktidar. gelek spas vaxtime gelekî Kurd te ji ber wî jî spas kim altan tan siyasetmedar û bi salan eserê xwe her bi pirsa Kurd ra değişîne li gor nêrîna wî esas saxaftina Erdogan tijebû gelek peyamdaş xwe amaje bi wan yeka kird piştî yekê Nîsanê yê tiştek hebe nebe jî bêguman ew jî yê di nav demê de diyar bibe hêvîdar. gelekî spas Abdüselam Akıncı tu ji Amedê li gel me bû